I ćao svima ljudi, dobrodošli u još jedan tutorial. Danas ću pokazati kako da popravite texture loading u Battlefield 4. Kao što ste gledali, već možda niste gameplay, kao što vidite tu kod mene tekstura, treba da se čeka dok se loaduje, kao što vidite ovdje. Ne znam gdje ste vidjeli, znači vidi se da je, vidite ovdje. Samo da sačekamo. Ovdje tek izrasla trava, kao što vidite, tako da to ću vam danas pokazati kako to da uradite, to jest kako to da popravite. Ja nisam znao, ali kada vi skinete, naravno morate imati na originu, pošto ne znam da li ovo ima crackovana verzija, ali ja na crackovana verziji nisam imao takvih problema, tako da idete tamo gdje ste skinuli Battlefield 4 i idete na installer, tu da vam piše, i uđete na DirectX i idete na ovaj Redist i listate dole i dok vam izađe ovaj DX setup. Ja to nisam gledao pre, ali čitao sam na internetu da EA ima neki poseban DirectX koji treba da se instalira da bi se tekstura učitala na vreme. To jest ja sam mislio da je do kompjutera, ali nije. Posle sam mislio da je šta znam, do servera, ali nije. Ispostavilo se da DirectX nije bio dobar, to jest ne da nije bio dobar, nego neki dodatak, šta znam. I probao sam baš i tekstura mi se odmah učita, čim kliknem na deploy, odmah je tu, tako ne treba da se čeka. Eto ljudi, to je bilo to za ovaj kratak, ali baš kratak tutorial, ali ja mislim da sam pomogao možda. I većina vas je znalo već ovo, eto ja sam tek sad provalio, tako da nadam se da vam je ovo pomoglo. Naravno u Battlefield 3 to nije slučaj, ali ja nisam imao takvih problema, kao što vidite, nisam ni instalirao, što nisam imao nikakvih problema. Tako da ljudi, to je bilo to za ovaj gameplay, nadam se da sam vam pomogao i to je to.